I danas ćemo igrati NBA Live. Sad ću vam pokazati moj tim. Samo smanjim ovu muziku. O, super. Nema veze. Ovo, ništa. Evo. Odigrat ćemo jednu utakmicu. Evo, samo da vidite moj tim. Evo. Ovo je 78 rating. Mislim, kao što vidite. Evo ovdje imam crvenog Jimmy Butlera. I imam Novickog. Evo sad ćemo ići da odigramo jednu utakmicu ajde u sezoni. Evo, nešto ovdje. Mora da igra moj brat. Dobro, nema veze, nije velika razlika, nastavit ćemo. Za 3. I ništa. Kao što vidite, ima mjesec dana možda kako sam skinula aplikaciju, pošto imam ove dobre igrače. Da se tu ne zbunite. Kako me neću koš. Dobro, evo ga. Inače, mnogo mi svidjela ova igra, pa sam nju htjela da... Bože, šta je promašao. Pa sam nju htjela da skinem i da probam da je snimim. Bravo, Howard. Probat ćemo za 3. Bravo. Ne, evo, ipak je to bilo 2 poena. Viktor. Kako se već čita? Nema veze. Ne. Joj, gubim. Potrebno mi je sad da jedan trojka. Dobre, Joe Johnson. Inače, ovo mi je prvi klip, pa kome se svidi neka ga like ili subscribe. Idemo probati. Pa gdje ćeš? Ne. Dobro. Continue. Idemo u treću četvrtinu. Gubimo sa jednim poenom zaostatka, kao što vidite. Ajde, ništa, ja mislim. Nema veze. Ne, bravo. I da li će biti zakucavanje, ali ništa. Tako je, Viktor Oladipo. Nije, izvinite. To je bio Patricio. Pogrešila sam, učinu mi se da je dao Viktor. Ali nema veze. Za 3. Ne, a ne. Sad će zakucati, znaš.
Ne, nećemo trojku, pošto nismo baš... Pogađaj, vidi. Bože. Kako mi skinu, bre. Ne. Bravo, tako je. Ne može bre to tako. Joj, pa kako sad ponovo gubim? A ne. Više volim da pogađam trojke, pa zato stalno gađam. Za 3 pojena. Ne, ne, bravo. Ne vidim da je mi ovako. I krećemo u napad. Ponovo gađa za 3, bre. Ne može odavde ništa. Ništa. Bilo je blizu. Inače, kao što kažemo, mi je prvi klip, pa ako vam se bude svidio, vi ga lajkujte ili subscribeujte. Kako je ovo moguće? Izvinite ako su pozadini, čujem. To je moja baka. I evo, zakucavanje. Napokon vodimo. Ali to nije baš neka razlika, tako da ne trebamo sve da se opuštamo. Pazi. Pazi šut za 3. Sad će danas. Ajde, pređe. Ajde sad ti, moraš. Tako je, bre. Dobro, 3 pojena radi. Imamo minuti. Pa dobro, ajde, cijelo minut do kraja. Tako da... Sada polako. Bravo, bre. Pao mi je telefon, izvinite samo. Izvinite ako niste čuli, pao mi je telefon na pod. Ajde, ne možeš. Ne. Slučajno sam skočila pre vremena. I evo ga, Johnson će pokušati za 3 i pogađa. Bravo, Rubio. Da li će? Nema. Zadnjih 10 sekundi do kraja. Mi vodimo sada, ne treba ništa. Ne može da nam stigne nikako. Samo čudom nekim. Bravo. Evo, kao što vidite, završili smo meč. Pobedili smo 28:19. Ako budemo sad slučajno malo para, otvarat ću pek. Evo ga neki pek. Dobro, nije loše, ali može bolje. Čekaj da vidim samo gdje da ga stavim. Da li je ovdje ili... Čekaj samo ovdje da li mi nije slučajno. Trebalo sam možda da prodam ovaj igrač, ali nema veze. Probat ću ovako. I ovdje. Ajde, ovdje ćemo da pogledamo. Ajde, ovdje. Evo mi 11.
Vidim samo koliko imam para. 8.000, super, sad ću da otvaramo jedan pack. Ček, star. Idemo na pack pa da vidimo šta će se desiti. I 3, 4. I sad. Aj, prvo je bilo strašno. Af. Nema veze. Prodat ćemo ovog igrača. Da imamo samo pozicija. Pozicija na kojoj igra. Da li ima možda neko bolji tu od njega na tom mjestu? Ja mislim da je on ovdje. Jeste da. Ništa, ovdje imamo lupez, ovaj će samo vidjeti sad, da vam pokažem, ovaj će samo kvariti. Tako ćemo ovo prodati možda nekom sljedećem. To je bilo to što se tiče ovog klipa, vidimo se u sljedećem uskoro, ćao.